Silav hevanno êvar baş, hêvîdarım hûn tev başin, selametin. Dîsa ecarekî din ji we hêvî dikim, dixwazim ji kerema xwe re navê bajarê xwe, welatê xwe binivîsîn ji bo ez bizanim ka hûn ji ku derê tevlî me bûne û gelek baş e, bi kêfê wisa. Îro em ê dîsa meseleya pêvajoya nû ku niha li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tê de spêkirin, em ê guftûgû bikin. Ka pêvajiyekê çawa ye, heqetin samîmiyet tê de heye tune ye. Yani jî ev jî mîna zemanê berê dîsa xapandin e karakterê dewleta Tirkiye her carî serê wan dikeve zorê tên Kurdan dixapînin bi şeklekî demborî ve jî mîna ku pêvajiyekê hatibe destpêkirin behsa heq dikin, maf dikin, paşê jî bi şeklekî wan nîvê rê de dihêlin. Bi me wext didin wan de kirin. Vê mijarê em ê bi hevalê me Ehmed Peldara nîqaş bikin li vê derê niha amade ye. Îro min nûçe amade nekirine, ji xwe pêwîstî pê tune ye. Îro nehê cotme heye 26 salvegera komploya navnetewî ye li hember Rêzdar Abdullah Öcalan hatibû destpêkirin. Ev komplo em dibînin hê jî dewam dike ji ber ku ev nêzê 4 salin tecrît heye, tecrîtekî pir giran e. Ne malbat ne parêzer bi tu şiklî nikarin biçin serdarê, nikarin hevdîtin pêk bînin. Îja ka em binêrin divê pêvajoya nû a muhtemel de gelo hem dibe ku tecrît bi temamî rabe, dibe ku Rêzdar Öcalan bi temamî azad bibe, dibe ku Selahattin Demirtaş vegere nava civakê ji nû ve bikive nava siyasetê ka em binêrin divê çil benda me ye divê pêvajoya nû de. Ehmed Feldal vê derê ye. Merheba Ehmed, bi xêr hatî. Merhaba, sırav reis. Çawanî başî? Hevalı dostlar ra. Spasyo hemyan dikim ora baba. Tu ji başî? Baş e, gelek spas. Sê hefte berî bû tu mîvan bûyî, me sohbetek pir xweş çêkiribû li vê derê. Hê jî hevalê me bixwazin. Sohbeta me ya beriya niha di nava vîdeoyê me de beşa zindî de heye, dikarin temaşe bikin. Ehmed, niha gelo em hêviya xwe biparêzin. Çi ye ev mesele? Dewlet Bahçelî ku tim Dem Partî Kurdan weke terorîst pênasê dike û nişka we rabû ji ciyê xwe çû cem Dem Partiyê destê xwe dirêjî her kesî kir. Destê hevserokan girt. û behsa aştî û biratî û pêwîstiya li hevkirinê kir. Xêr e û pişa jî behs Tayyip Erdogan derket. Tiştên ku Dewlet Bahçelî kirine piştrast kir, piştgirî daye. Weke tevgereke maqûl pênasê kir. û xwest ku Dem Partî jî li gorî vê hereket bike. Mesele çi ye? Çima nişka ve wisa çi ye? Heta do jî, heta ne do, heta îro jî mîtînga qaşo ji bo aştiyê, mîtînga ji bo biratiyê li hevatinê ya ku hatiye plankirin sêzde mehê li Amedê pêk were qedexe kirin. Çi ye ev? Hem viyalî hem viyalî. Belê. Betran wekî destpêka axaftina xwe te cîhanî ziman îro salvegera komployê ye, komployeka navnetewî ye. Niha gereka car din ev ser vêya bifikirin. Ev mesele gelek kes mesela digotin ev tiştekî propaganda hûn zêde em bêjin vê mesele zêde dikin. Hûn em bêjin ev hêza Tirkiye yan jî ez dizanim yani PKK xastin PKK tasfiye bikin, nizam çi bikin, çawa bikin, hûn vana zêde ew dikin. Lê axaftina serokê wê wextê Serokwezîrê İtalyayê D'Alema di çapemeniya me de cî girt. Bi rastî gotin gelekî girîn bûn ji xwe berê jî D'Alema û Schröder Serokwezîrê Almanyayê wan her diya biryar dabûn dixwastin pirsgirêka Kurd, meseleya Kurd di qada navnetewî de veya êdî bixin mijareke niqaşa û platforma çê bikin veya bi rêyeke aştiyane çareser bikin. Di vê çarçovexta Öcalan çû İtalyayê cîvaçî lê xwedî derket her deverê cîhanê êdî Öcalan bû mijar. Di çapemeniya İtalyayê de çapemeniya Avrupayê de cî digir. Dîsa Almanyayê berî derbarê Öcalan de em bêjin biryara girtinê hebû awaya rakir û pêvajoyektan bi rastî bawayek samîmî xastin pêvajoyek bidin dest pêkirin û vê meseleyê hel bikin. Lê wekî D'Alema xwe cîhanî ziman ev Amerîkayê destûrine da bîzat Bill Clinton xwe telefon kiriye û gotiye gereka hûn rê nedin Öcalan, derfetê rûniştê nedin Öcalan wê derê derxîne. Dîsa wê wextê ez barim gelek rayedarê dîsa Serokwezîrê derveyê Almanyayê ew jî çû Amerîkayê hevdîtin pêk anîn
و خاصن سبب مجاری باوی که آمریکا رایفتینگ چکرن و خاصن به مسئله باوی دیپلماتیک باوی سر سیاست امبیژن ریز سیاسی چاره سر بکن tabi plana yekti Avrupa'yı ev bu eğer Türkiye به مسئله چاره سر بکه و وقتی ترکیه دکاره پیواژه یکتی اروپای خورد بکه پرگلا خود دموکراتیک آوا بکه دکاره به پارتنر کی باش جبو اروپای اگر ترکیه بیه اندام یکتی اروپای و وقتی ihtimal mesele İran cihana İslami de ne kabiyana çünkü Türkiye Brasilya'ya bir modelek hem civata İslami ile modelek demokratik hem de endamı yekti Avrupa'ya revşa aburi revşa civakici ye başlıyor. Eğer rayadar Türkiye bu vaktine ki Xudan akıl bir yana mantık bir yana heneki embejin aliye mecliye necat peresti rasist ırkçı bir işten aliye kenek realist bir fikrana vana iş destekari bida ve pevajoy o dikarin embejin gelek tuşt bugör yani hem Avrupa'yı fayda bita hem Kurda fayda bita hem rojlatın nabi hem cihana İslami yani gelek tuşt hem gredayn on kriteki vekin kriteden pera vedum vi avay li hamu xıtmandın ev çave Türkiye necat perest o kompleks avan ya hemberi Kurda o vakta Türkiye ne karbe çarasacı embejin rebe bike Avrupa'yı sinori ve avpası bu آخری متفق آمریکایی بنگهین اول آمریکا جو وقتا که باید قبول نکرد ایدی ریا گرتنا اوجلان امبیجن اف کمپلو دانه دست بکرن جو خود همو دست بکی حیانی داوی آمریکا یوانی پیکانی و آخری انجام جی دانه ترکیه Heza Türkiye'nin bu. Yani Türkiye İroji mesela herkes dikin besne xudun rayadarın Türkiye ve vakti Özgür Üniversiteyi serpiyatı kuşu bejim dersti da Türkiye İstanbul Özgür Üniversitesi dersti da men mamosteye ki profesör ki Türkiye İzzettin Önder yani kesin bir nastıkın Türkiye gelekte naskırın ders abori metevaydı da hatta evkir go lebnerin go devleta Türkiye devleta kemezine go hatta kşant Amerika ji xuşun vakşant ve ji xuşun vakşant o edi ev mesele terörü rabu خدای گرای که ماموستای که چپکر بود دوستی کردان بود نظیمه بود نظام چه اما کمالیستی که نجات پرست یعنی حشیوانا درد که تو نکاربونه بکنه یعنی او قالب او زینیت هیجی هیه مخابن زیدتر کتیان نابمه گره کن ویج بدن برچاوا جخو ایرو مثلا ده ام بینن zaman ایرو ام بجن هنه کی yani Erdoğan, Bahçeli, Hingavan davacın Hindistan dıkın emin hal serveya berfre Beriku tuqalavi biki Ahmed tebas Amerika'ya kır beriya 26 salan helbeste Amerika'ya büyük şekli bu elbet de komployda cihgirt serkeşi kırj ve komployra Amerika'ya ve demi o Amerika'ya iro dınaberavan da kat fırqı çine biye helbeste van al Amerika kurdan kat ne guhariye gelo be Amerika ve vakti ya ku embejin disa plansazca veya dıkır plansazca ve pivajoya dıkır serok veziri derbe ye Amerika'yı Blinken xobu irojna embejin veziri derbe ye Amerika'yı wezarata derbe ye Amerika'yı o yekşi CIA behevra da xabitin mesela pivajoya ev da Suriye'de ji wana plana donat bu Türkiye radmaşandı yani ev disa embejin heza kurda ya buna kurda berxodana kurda peşkuh dikirin yani ev xatek heye gerek veya bidin berçava lebeli Amerika siyasete ve roji iro guherin heye tune eri guherin heye le ev bisaya berxodana kurdan ve roji Amerika'ya vaktak öcalandı da gav daha dıgot mesela ve tevgeri tek be yani ve bende bu جخو امبیجن ناف PKK de خاطک دوزانی امبیجن PKK قطیا و دربه کو درجه چه بو یعنی نافخدا جه خواستن یعنی گاوی ویا PLV هبون بیا وای دو خواستن PKK جه بقدینن جولی رابکن و انیا برخدیر انیا امبیجن همو کردستان دخا آرمانج اویا دو خواستن ویا پوچ بکن ویا هولی راکن و هلی باشی گاوی مزین آبیتن یعنی تنی لوی دری نما پیواشو دیسان امبیجن حمله خواستن نافخدا امبیجن Türkiye PKK بحلینه و تفگره آزاد امبیجن او حش مجی ریخستن سازمانی zihniyet politika وان حمیان امبیجن تک بدن لی برانبری وان حمیان او روژه او برخدان مزن بو و او برخدان گیشت و آسته کو
şengari Kobani Amerika edi mecbur ma ve tevgere ra be hevalbend yani cihat berra bixabete. Çünkü Amerika partneri hoş dik. Yani partneri Amerika hevalbend Amerika'yı QDP bu. Bu vakti QDP yani QDP Amerikalılarını heri gavak QDP milbeda QDP. O disa projeye Türkiye ya donat her dükşi serna kevin. O Daesh beri edi kontrol vanda derdik ve hez edinci müdahale edikin. Naha emi ben bakın anya İran'ı Şii evci hezeki embejin kurtıkın demeşinin. Hezin derbe kontrol vanda derdik kevin. Bu vakti partneri vancını karın ve pevajayı bemeşinin. Ama hatta kenu derket ev khat edi wana nastıkır yani neki mecbur man hevditin pekani ba dınav ahengi ki de embejin be taybeti berxadana Kobani edi ona ne çarkın yani Amerika ne çarma jiber partneri van Türkiye ra bu vakti Amerika xas embejin olma xo xas yani Türkiye müdahale bike müdahale bike destekçi bir de hezve deri o ev pevajayı bu goara xazi Türkiye bikra yani gav be avitana bawe ki dostane Disen bejin PDK tuzani Bakurra derbaskırın hanin evci daxwaz yawan bu le çıqasi ev havldan ev hezin hevalbend wan nabun beramberi veya hezak muhalefet diditin rexstin buyna veya teklivi gel peşengiya jini pergala demokrasi neziktayına gel tevgera gel heza gel çava xateke siyasiye nu derket yani ne tene en bejin rojratan avin do xat bun xata nijat perest yani ne tev devletan bu hatta kan bejin İslam'a çava bejin radikal bejin yani alakaya ve din bavariyetune evci siyaseteke o dve hat her du hat zaten 7 sale derojlata navin da serdestin hayani naha ner bu rojlata navin tiştek hani neji bu bejin hevalbendiye ke navne tevit tişteki reko pekanye ev hatta kan u derket o afxat şi edi cihan le xwali derket ne tane Amerika yani Obama rebeli civa raya gel ya Amerika ile xwali derket raya gel ya Avrupa ile xwali derket civanın Amerika civanın Avrupa civanın embejin gelek deveri cihani civan beştari ve tevgere bun o bir viyavay efekte kenu çekir çava İspanya embejin serhildana bu çava vaxtaki Filistin'e embejin efekte kenu bu çava derdora Vietnam embejin tevgeri azadiye xortbun aynı tişli peşenkiya tevgera rojava ji taybeti efekta Kobani emsabejin de cihani da bu efekte bu pevaja kunu edi Amerika ji Avrupa ji sazi nevnete haski bedir ve hezebi biyan biditana o edi evhez geçti ve adet asli kun nekaran red bekin yani ama tişteki usaji heye yani Amerika her çend siyasete xweda hinguherinan çekir beji de ali askeri de tekiliyaman başe bi Kurdara elbet didin distinin hevalbendin lejaliye siyasi ve ne jbo statüye ne jbo peşeroje ne duvarê zehta li ser devleta Türkiye'de alikari nadin Kurdan jaliye siyasi ve yani heji Amerika ne zelale de helvesta xweda de tavrê xweda mesela eğer bu hasta dikarı bu zehte Türkiye bir karaj bu kabul kırna mafya Kurdan eğer bu hasta dikarı bu la Rojava Kurdistan'a iro statüye Kurdan nas bikra yani jera peşengi bikra qat nebe mejari roje ki bibra netewek bi ama hatta Amerika xane da berve mesele gel o ihtimal he demin peşmede nezde Amerika helvesta xabu garine uçeva kujali askeri ve bir hevalbend jali siyasi ve jibi ki bana hareketi مربوط کاره هیوی بکتش تکیوسا. بله نه براستی وی هیله و اری امتکارن آمریکا گلکتشته رخنه بکن هنن اما تشته ارینی بی بنیجی هنن. مثلا aynı Clinton'ın kurucu bu gırtına öcelen ambition havulda rast telefon kır, onun zam çıkır, çavakır. Aynı Clinton ile Türkiye hat parlamentoya Türkiye'de ahvi وقتا امبیجن ارتجی چی بو وقتی امبیجن قلا اوی کر آشتی کر گو yani gerek ama Kurdistan rap başkret yok çareser bikin. Obama امبیجن hat Türkiye ziyaret kır سرکات یا خو دستپیکی دا امبیشن هات چون مصر و چون ترکیه خواست جهان اسلامی ای و گوهر پیواژوی که دموکراتیک و دوی پیواژوی دموکراتیک داشی ای دستکاری بدن بخوازن مدلی که نو یعنی اسلام رادیکال خطا آمریکا یا بری یا اسلام کسک همبری سوویت آوا کرم ایدی ویا ترک بکن بیگیجن çerçeveye که دموکراتیک و هیلا آبوری هیلا سیاسی هیلا دموکراسی جواکی peşketram ki tabii çavaki liberal siyasi ideoloji ve siyaset olan ki cudayı ama
Ve çarçoveye de dixwastin Türkiye perskreka mesela Kurd jî çareser bike. Ve çarçoveye de Obama xwe biraz Ahmet Türk jî hevdîtin pêkanî û dîsa em bêjin çapemeniyê de cî girt parlamentoya Türkiye'de jî axivî ji bo vê meselê got em dixwazin bin alîkarî. Her wiha pêvajoya Yekîtiya Avrupayê jî ji xwe ev meseleyê Türkiye xwastin meseleyê Türkiye êdî destekariye binê Türkiye meseleyê xwe bingehîn çareser bike pirsgirêka Kurd e ya Qibrisê ya em bêjin bawermendî û netewê cuda cudanin ama li Türkiye hinekî gereka tenê ne meseleyê nav netewî Türkiye xeteke nijadperest heye ve herêva ji tenê ne em bêjin CHP yan ji AKP yan Türkiye devlet civata xwe saziya xwe ser hîmê nijadperestiyê dayer niştandin xêncî wê jî nikare tiştekî bike gava ku herînê pê bike pek mine dev ji meseleya Kurda û nizam Ermeniya û nizam Müslümana Hristiyana siyasetinin gava kin tiştan bigorne xwe serobin dibe wê ya ditirsin yani xwe tiştekî wisa ava kirine na xwe ditirsin cin hesin ditirsin aynı rejima Türkiye jî gava ku Kemalizmê gava ku nijadperestiya xwe veguherin zihniyeteke siyaseteke alternatif bafirine Türkiye li Türkiye nîne yani siyaseteke liberal tune Türkiye siyaseteke sosyal demokrat tune Türkiye siyaseteke wek em bêjin muhafazakarî Avrupayê Hristiyan muhafazakarî İslamiye Türkiye tune ne lebine redde ku dolab û dizîn û heşîş û silah û vergi dizîna vergi falan AKP dike dindarê Türkiye dikin Müslümanê Türkiye dikin CHP jî me dît nijadperestî bû elîtên Balkana hani bû wana jî her tişt wana jî aynı dizî dikir wana jî çeteyê wan hebû jî tem wana nizam çi bigirin sistema xwe ser veya ava kirine veya jî ditirsin nikarin biguherine Amerika jî Avrupa jî Kurd jî bêne heyanî ciyek hin gavan davêjin wekî avîtine wê derê dixitimin nikarin bikar mesela na îro hevdîtinê jî ew e yani ya Erdoğan Bahçeli em hevalê xwezêdin nava mereqidan nehêlin em derbasî meselê bibin ez hinekî bi bîr bixim mesele çawa pêş ket û nûçiya ku min di derbarê Tayyip Erdoğan de jî amadekirî ez bixwînim ji hevala re û paşê jî eger tu li ser wê şîrovekî pir baş dibe niha mesele çi bû hevalno mesele çawa pêş ket Devlet Bahçeli roja sêşemiyê hefteya borî ji nişka cî xwe rabû çû cem Rêza Dem Partî û silav dawan destê wan girt. Niha wextê kesekî din me ne mesele ama mesele Devlet Bahçeli be pir cuda ye. Devlet Bahçeli ji Dem Partî re dibe terörîst, ji her kesî re dibe terörîst. Çiqas Kurd hene potansiyel terörîst. Ji bo girtina HDP çi deste hat kir. Yani velhasıl çıttı hişê we ji aliyê xirabiyê ve neynî ve ji Devlet Bahçeli tê û kir jî. Pişra herkes şok bu. Ya Devlet Bahçeli gelo bê îrada xwe çû wê derê gelo êdî xwerifiye ji hişê xwe çûye bê hemdê xwe çû rêya xwe şaş kir çû yan bi zanebûn bi plan û proje çû. Hefteyek pişra derket li ser pirsa rojnamegeran got ez bi plan proje çûme bi hişê xwe çûme û ez zanim ez çi dikim ez destê xwe nadim her kesî ez çûme ji bo biratiya gelan ji bo nizanim çi û filan bêvan çi tê hişê we tiştên baş got got ev şansekî em dixwazin ji nû ve diyalogek navxweyî hevgirtinekî navxweyî çêbikin li Tirkiye baş e îja dîsa xelkî pirsî me jî ji xwe pirsî gelo Devlet Bahçeli bi serê xwe dike yan bi Rıza Tayyip Erdoğan ketiye nava vê hereketê îro Tayyip Erdoğan derket got erê ez pêra hem fikirim Devlet Bahçeli tiştekî pir pîroz kiriye mala wî ava û ez wî taxtîr dikim û divê Dem Partî jî qîmeta vê helwesta wî zanibe. Kecekê hemek ket dewrê kecekê got eger dewleta Tirk samîmî ye bila biçe îmraliyê bila hevdîtinê xwe çê bike çi şert û merç dabe pêşiya me em amade ne pêk bînin û adres îmralî nîşan da. Dem Partî jî dibêje ji bo xatirê vî milletî çi wezîfe bike ve ser me em dikin. Mesele ev e. İja gotinên Tayyip Erdoğan ez hema awsa deqekî zû ji were bixwînim ji bo ku Ahmed Pelda bikiribe bikeve nava meselê û şîrove bike. Tayyip Erdoğan dibêje pêwîstiya me bi lehvatineke zêdetir heye. Tayyip Erdoğan li ser mijarê wisa got em dixwazin di sala nû ya yasayî de axaftineke cuda di siyasêtê de bibînin em di wê baweriyê de ne ku pêwîstiya me bi lehvatineke zêdetir heye
ام جبو ملت خو ج تو دیالوگی ناربن از داخیانی سروکی گشتی MHP برز دولت باخچلی لسرناوی براتی 85 میلیون مروین ما گلکی واتهدار دبیدم از هیوی دکم دست اتفاق جمهوریت جالی مخاطب و وجی باش ورفهم کرن مخاطب قصوی دم پارتیه اردوغان پیام دیالوگی دا دم پارتیه د درباره نرمبونا لگل دم پارتی جی گوت لگوری روشا نها یا هرم آمه پیوستیوان با آخفتنا زیدتر هیه پیوستیوان با لحف کرنا زیدتر هیه وکی دن چید بیجه طایب اردوغان او کسی که ده هر گوتنا خدا ده بیجن ام پارتیا ترکیه و درجه قصد دم پارتی که ده هر درفتی ده ادعای ترکیه بونتی نظمان ده تقز و تبلیغیه که ولات مگیهاندیه قراغا کندال ببینن دوی همو عالی باور بکن که ده سیاست دموکراتیک ده جی تندوتجیه جی شدت ترور تونه دستی که ده چکه به نکار سیاست بکه تو نکاری تندوتجیه شدت وکی ریبازه که به دست خستن حق و مفهم بکار بینی او سیاست بکه ده 100 ساله ترکیه ده البته جیه نیرنا کو جو تندوتجیه را دور کتیه هیه یعنی اگر تو خواهد شدت دور بگیری جیه ده سیاست ده هیه ده بیجه لی جیه کسی که پشت خداوید جیه به تو آوی جیوان ده سیاست ده تونه ام دخوازن هلوست و گوتن جدا ببینن ده درباره بویرین دما سرهلدانش بو کوبانی دجی اردوغان تشکی گله کی بالکش کوت احمد فلدا من tam فهم نکر چد بیجه زانی چد بیجه هر چی قاسی 10 سال درنگ بیجی روبرونه که جدل ابویرین 6-8 و جوتمه جبومه گرینگه یعنی به شکلی که دخوازه که دم پارتی قبول بکه که ده 6 و 8 ایلون ده خطا کریه اف اشارته که طایب اردوغان دبی ام و داره خوارخ نکرن دخوازم yani tiştek kusa mıje fهم kır nizanım eşkere nişandan helveste ki be vi away ve fayda bigine siyaseta nermbune ku em dixwazin avab yani yüzleşme bi Türkiye'yi yani bu yerin ku 6-8 ilone çebu ku tede baqasi 46 kes hatın kuştun qismeki mezin evan endamın HDP bun jali hezin devleta Türkiye ve hatın kuştun birim birawe serheldan bu jibo parastina kobani لباکوری کردستان ملت را بو سرخواه بخیر آوی سرهلدان کوبانی آزاد بو tabi یک سبب با هم نبیجن تنی بخیر آوی بو لی پشکری یک بجبو کوبانی هزین دولت ترکیه ایرش کربون طایب اردوغان افسوچ خست توی روبرین HDP صلاح الدین دمیرتاش دسری ده اما نهاجی دخوازه که روبرین دم پارتی خوارخنه بکن جبو که او بکاربن گاو بابیجن ایدی چیه مسئله tam من وسا فهم کر وسا شروعت کم لگور روشا کو هرما متی دایه پیوسیه ما با خفتنه کی زیادتر لهفتنه کی لهفکرنه کی زیادتر هه ام به تو مجاره کی ده کوته ده برجواندی و فایده ملت ما هبه ام خواجه دیالوگ شوم و نادن ده بجه طایب اردوغان کرم کی احمد یا براستی اگر راستیان بپرسن گوتنه که سری قوچ بنی پوچه گوتنا Türkiye nereden baksan tutarsızlık. Yani Merik ama tişte xarab işte ne? Na Merik veya durrutya xus be samimiyetiya xo her avay nişandadır. Mesela na eğer samimi ben yani debece nabera hoş der bedin sekrandan. Yani devre şiddet berdim veya kera debejin veya dem partiya debejin. Ya ev 10 sale ye hamu şiddet kiriye, eriş kiriye devlete. Seroki vegirtine, rebeberi vegirtine, partiye vegirtine, endamı vegirtine, çune embejin endam kuştine, de partiye da embejin İzmir'i nizam kideri kuştine. Geleki ona sürgün kirine, perani xabat kare ona sürgün kirine, sazi ve dezgehe kurda ye zaman, ye çandi, ye kültürü hamu girtin, hamu veran kirin. An hadis embejin var hani embejin mamostay kurdi, dersi kurdi din avana girtin. Rojama vanın havali medgren yani erişi devlet ki eri şiddeti berabetin saklanın şiddeti devlet bile saklandı. Rojavay Kürdistan'ı embejin Vezvistan'ı desteklenen hamu baragah yani ci embejin petrolü ci xarine ci av ser millet kutkirin bomba baran kirin. Yani to helvesta Tayyip samimi nabini. Yani mesele na eğer yani gotini van az debejim na kokiye van az khazm bejim mümküne siyaseti begorin ama eğer siyaseti begorinci
Erdoğan û ev navçe Bahçeli diyarek amade ninin. Tiştekî bi lez û bes û bê amade karî veya dikin. Mesela tiştekî bêjim yani ez gotinên Erdoğan bêhtir giringiyê dime Bahçeli. Ji ber ku Bahçeli koalisyona ana soldeyê da wexta Ecevît wê koalisyonê da bu wek Bahçeli nimbiya wanê de nikar bu em bêjin îdam rakirana. Ev pêvajoya Yekîtiya Avrupayê nikar bûn em bêjin germ bikirana. Nikar bûn pêşê Erdoğan vekirana. Yani Bahçeli eğer devlet diyarekî bide Bahçeli ji dikare bi tevayî yani wê pêşengiya wê dike devjeniya wê dike wê hêlê ev nîne xuşûn van nagire. Wextek da Bahçeli daxweş ev şexsek nîne di nav devletê da eniyeke nijatperest gihtiye mesela wextekî Türkiye ji lêdazana ra digot tiştek bibe rast min ra têkildir be ez realte Kurdan nas dikim Türkiye ji got pişta Demirel wana evaya anî ziman. Yani ji ber wê ew xet kavak tiştek bêje gerek Amer bide berçava. Ama vega ve gotinên Bahçeli, gotinên Erdoğan jî hinek veya nişan dide. Çend yani mehji derbas nebûn yani. Çendek berî veya digotin em kilîta roj başûrê Kurdistanê em kilîtê bigirin. Em PKK rabikin, em tune bikin ji bo yekî çûn Iraqê re bêjin peyman çêkirin. Çi bû? Car de we devê xwe guhart. We heyanî niha qala şer dikirin. Êrişa dikirin, hêjî dewam dikin. Ama çi bû hûn zimanê xwe diguherin, gotinê xwe diguherin. Niha vê derê hin tiştê gerek eminekî tecrübeyê heyanî niha em nikarin yani piş perdê de bi rastî tiştek heye xwezî hebe û ev tiştê gayrî cidî bigêje ciddiyeteke û pêvajoyeke em bêjin rêk û pêk vebe. Birêz Öcalan ra ji hev dîtim nê pêk min Dem Partî vê hêlî va tu erkek wê rolekî wê tu neye. Ancak dikare navbênkariye bike, alîkariye bike ama aktorê vê esas wekî kecekê ji gotiye Birêz Öcalan e. Ev jî me tecrübe kir yani hemû em bûn şahidê wê yani 2011 û 13 ev pêvajoyek me dît yani. Wê wextê çi qas em bêjin bandoreke erenî çêbû li Türkiye jî ji bo Kurda jî Türkiye jî di rojhilata navîn da jî têkiliye Türkiye Avrupayê navnetewî jî gelekî baş bû. Wekî Türkiye awaya samimî dewam bikira îro gelek pirsgirêk yê bi hêsanî çareser biliyana. Lê tiştek ez bêjim mesela ez dixwazim vê meselê bawayekî berfireh meselê binerin. Niha Türkiye di nav pêvajoyeke navnetewî da ye dixwaze hin tiştan biguherîne. Mesela Mursi îro vêya çi dibêje û dönüşü wexta em bêjin ew ra serokê Misrê navî çi bû Sisi wexta ku ya em bêjin ew kir û dönüşü kir yan jî dixwaze Esad ra hevdîtinê pêk bîne yan jî Iraqê ra peyman çêkir aynı tiştê niha dixwaze tevgera azadiyê ra çê bike. Mesele çiye niha lê binerin. Ev Türkiye piştî 2014 cotmehê biryara şer da hemberî Kurda wekî em bêjin ev 8 û 6 û 8 cotmehê bûyer pêk hatin aynı MGK da dawiya mehê da ji MGK biryara şer da hemberî Kurda û di vê çarçoveyê de pêşê bajarê Kurdistanê ew kirin wêran kirin. Berêj mesela ev hêzê ku digotin berêj wan bajaran hebûn ama bawayekî hatî tîjle wan navbeyê karî dikir saziyê sivîl navbeyê karî dikir hinekî polîsan rayadarê ewlehî wê derê esnek dibûn hinek jî ew bi vî avayê em bêjin ewek hebû ama şerek û hatû nebû Türkiye biryar da avaya xiste bahane û hemû dever bombebaran kir êgak tu ser da biçî ew ciwanê wê derê ev civata wê derê jî mecbûr e xwe biparêze ev meseleyeke din wê derê şer da dest pê kirin Pişra hemberî em bêjin nav xwe da şer dest pê kirin hem darbe û dijdarbe awaya da dest pê kirin pişra êrişî Libyayê kirin pişra em bêjin dîsa êrişî Efrînê kirin êrişî Serêkaniyê kirin êrişî Azerbaycanê Ermenistanê kirin birya Azerbaycanê piştî we ji başûrê Kurdistanê em bêjin hemû enerjiya xwe xastin herî medyayê em bêjin wê derê dagir bikin niha Türkiye ev ciyê ku ketke wan dare dixwaze hebûna xwe bide qebûl kirin. Bi wan hêzan, bi wan dewletan, bi wan civatan bide qebûl kirin. Ji ber vê yekê mesela serokê ew ra Misrê ra hevdîtin pêk anî. Ji ber ku wê derê dijberê hevin, Libyayê dijberê hev dinin. Ji ber vê yekê dixwaze em bêjin Ermenistanê bixe pêvajoya aştiyê û Qerabaxê mesela Qerabaxê jî qebûl bike rê ji veke rêya zengezorê ve bike bo vê Ermeniya ra têkilî datîne. Îro wexta ku Esad ra hevdîtinê pêk dîne Türkiye mesele ew nîne ku wê derê Efrînê nizam kî derê derkeve. Meqseda wî bereva jî wê gavak bên ba hevdu
دخوازه و ماینا خو اسد بده قبول کرن و ستاتیا کرداش بده را کرن باشوری کردستانی به عراق را هردیتن پیکانی به پدک را هردیتن پیکانی دخوازه و داری ماین هبونا خو مشروع بکر روا بکر نه کرداجی تفگر آزادیش باوی که گلن پرید بشه تو ستاتیا من قبول بکر ستاتیا من چیه تی باشور کردستانی ایریش من نکی تی باشور کردستانی هبونا من هزا من و داری تی یا بنچاک بکی یا نبینی از وان فرمالیته از و داری هزا خورد بکم ببیراوه مثلا 2011 و 13 وقتا پیواجوی آشتی داوم کرد Türkiye ام بیشن قلقول چه دکرن هزا خو لشکری ام بیشن گریلاش بو شرکیه پیک نه نه جبو پیواجو آسون نه به الک جی لشکری و نه دکتنی لشکر برن و داری بچیش کرن نه دخوازه وداری از دخوازم دو بگیجم دو انجام وداری یک دخوازه وداری بخ اتالتی هبونا خو جیه کو گرتیه وان درا کردا بده قبول کنن تفگر آزادی بده قبول کنن گاوا دویمینجی تفگر آزادی نه پیواجو روجرات ناوین دوگره تایبتیج مثلا اسرائیل ام بیشن روجرات ناوین گاوک دا دست بکرین اسرائیل او پروژه که د وب چارچوبه ده دخوازه امکانه که ممکنه که کرد برای خود بدن وی پیواجان و وی کنجنکتوران و کنسانتراسیون خود با کنجنک جبر که فرسند داتینه دوی چارچوبه ده کرد آمریکای را اروپای را اسرائیل را چین را امبیجن ایران را روسیای را یعنی مذاکره نو بکن شرط و مرجان بنیرن گوری خو امبیجن اتفاقا چه بکن گوری خو سلاحا بکرن گوری خو هزی خو خورد بکن گلک تشتا دفت کرده هنن دکارم بکن پر عالی سیاست دکارم بکن belki ناب خود امبیجن کرد دکارن تکلیه خوش خورد بکن yani ne yapıştı ilbijartına Irak'ı böyle nevi ya başarı Kürdistan'ı böyle nevi hükümete geçirbe döve ev hükümet taviz eku hayani na qadape yak ali daya ev hükümet ne karabede nadeji jibek dnav hükümeti da koalisyon içebe PDK haski serok vezir beji serok beji fark nake disan bejin edi yeneke xortri teda cibegre nifşe nu behtirce teda begrin hezedin behtir teda begrin o ev taviza ku yer PDK yak ali da avana ve van taviza avqasın ne karın beden nadin çok var Türkiye'de bu vakti gavak bana neden neziktayı avan PKK içeydi be hezin başvuru PKK içeydi be yani teklir başvur o rojava ye baştır birbirine böyle Türkiye jibo ve konsantrasyonu ve konjonktürü ve fersendeci bertaraf peke Kürden Bakur yani tevgara azadi dixwaze hene ki van müzakereyan nezi xwe bike bixe xefika xwe yani gerek enviyaj bibin eri müzakere bira hebe disa bira hebe ama gerek van xafik ve xafik Türkiye yekşi Türkiye despek axaftına xodam got Türkiye ve mesele hazır nine samimiyet ayetüneye jiberko peş ve gerek hin gavan baveje Brezio can gelek fedakari mesela kijan gavan dikara baveje berbetça Brezio can gelek gavavitin mesela gerilla embejin pevajo açtığı yekeminde gerilla hatın ya kadislah kudan devlet Türkiye ona girtin Beşra carektin gerilla hatın devlet Türkiye'nin gavavitin embejin hatın serbest pişti vaktaki disa ona girtin embejin Türkiye yani Cara davin disan bejin gerilla harimi derket devleta Türkiye ka hangav babetana dev soviya harimi bijih bu yani naxaş girtigehi embejin hin naxaş avana bile berneda ve ki insani gavek navit hiç dişte yani kırının devleta Türkiye hatta naha bavari nade kurda yadni tişteki dinjeye devleta Türk jibo çaresariya perskiraka Kürt Bağavak stratejik ve gavi hazır nine. Gel Türk hazıre. Gel Türk hazıre. Gerekam tevle hernekin. Gel civaki person jubak gel civaka Kürt navkuda dibine. İstanbul dibine, İzmir dibine, Ankara dibine, Diyarbakır dibine, Kırçay Kur'an'da her deri dibine. O gel zane perskireki abori u civaki gel etiş durriyevi şerridane. Lebeli devleta Türkiye ne amr serverin Türkiye, sermayedarın Türkiye, bürokratın Türkiye. Elitin Türkiye, avana vera ne amadane? Eğer vera amade bin, mesela nikaşı anayasaya kanuna bin geyin, pır be samimiyeti. Madde hala çaran bu güverin ne güverin? Eğer on perskeye ki bu güverin, hum bu hazın Türkiye ke demokratik ava bakın, ne havcayını PKK neji?
خود کارن هند تشتان بگوهرن. اما احمد دوی خالا چاران ده پارتیا کو هری زیده دج دسکنه CHP yani AKP'ci MHP tam nizanım ama AKP aligire bugware xala çaran dibêje her sî xalên jor tu car ne nîqaşa wî çêd be ne jî guharîna wî dibe asla pêk neye ew jî çi ye mesela Tirkbûnê ye mesela Tirkbûnê ye ew tavîza nade ji Tirkbûnê na mesele Tirkbûn jinîne yani ev madde jî evren haniye berê tu nebû yani dîdroka Türkiye'de çekosa tu nebû dema evren Kenan Evren haniye piştî darbe kanuna darbeyê gavak mesela ne hewce wê nîqaş bikin mesela eger samîmî bin dikarin veya bibêjin hêzên Türkiye dikarin bêjin heyran xala yekemî jî du duyemî jî sêyemî jî pêncemî jî heştê jî sed jî van xalan hemûyan em bêhêdin aliye ki ev kanûn ji ber ku kîjan xala bigirin giştî tevle hevin werin em Türkiye'ye ke nû ava bikin ji ber wê em eniye Türkiye hemûyan nîqaş bikin saziyên sivîl dest pê bikin aliman zaneyan dest pê bikin karsazan karmendan sendikayan dest pê bikin siyasetmedarên êdî teqawut bûne emekli tecrübeyê wana bawek samîmî generalê Türkiye'ye em bêjin şer kirine leşkerê Türkiye'ye şer kirine ew malbatê şehîd bêjin şer kirine Kurdên ku em bêjin zarokê wana jiyana xwe destana şehîd bûne em wana bipirsin Kurdên ku bûne mexdurê vî şerê em wana bipirsin em Êrmenan bipirsin Sûriyan bipirsin Rûma bipirsin Ereban bipirsin ev welatekî çawa ye em welatekî çawa dixwazin konjonktûra cîhanê em bêjin rewşeka çawa ye gorî vê ya gorî vê em qanûneke nû hemû her tiştî berdin devcê berdin ön yargıya xwe pêşteraziya xwe bêlin aliyekî wen em nû ser meselê nîqaş bikin tiştekî nû derkeve tiştekî nû derkeve xêr û bêra Tirkiye jî êlê hebe Tirka jî Kurda jî bi vî avayî bifikirin wê wextê evana nabin eger hûn naxwazin hin tiştan biguherînin wê wextê hûn ê vana nîşan bidin bêjin helê rengê sor û gay reş kamak rengê sor bibîne kela wî radibe evana ji wê rengê sor diçin İjan wek hinek dibêjin aligirê guherînê hinek jî dibin muhafazakar bi vî avayî pêlîstok hûn kê dixapînin ya hûn kê dixapînin heyran ama pêvajiyekê dur û dirêj lazim e qeneve 10-15 sal lazim e ji bo mirov civakê razî bike civakê bîne ser wê xetê ji ber ku ev civaka ku 100 sal bi vê perwerde biye li dibistanan di nava civakê de li her de mantıqa Kemalizmê perwerde biye îro ji nişkeva tu guherîn pêkbînî ew ji bo xwe weke wendahî dibînin halbikî ev ne wendahî ye ev dewlemendî ye tu bi Kurdara li heftê îje divan 10-15 sala da eger biryar bide rêvebirên dewleta Tirkiye eger biryar bidin civak di 10-15 sala da dikare amade bibe civaka Kurd ji xwe ji dov ve amade ye niha tu bawer dikî Ahmed li İmraliyê bi Rêzdar Öcalan re niha hevdîtin hene tunene dewleta Tirkiye Bahçeli Erdoğan berî ku dest bi vê meselê bikin gelo neçûne İmraliyê pê neşewîrîne bi Öcalan yani böyle nevi danıştandın henin ez usadı fikrim yani fikra yani fikrek usabeşim yani jiberko enviyajdan Türkiye pragmatiste rayadar için evditranış pekdinin carna vak şevrek carna vak ziyaretek carna embejin hem peşniyare xwe bin yani belki gotinin biraz Öcalan'ın serveya da fikirin ama ev diyare ku yani neha biraz Öcalan ikna nekirine eğer Türkiye gori keyfa xwe gori berjewendê xwe bikar bûye ikna bikira wê wextê êzuva biraz Öcalan riya wî vekirana an avukat bû an malbat bû belki derstana televizyonê jî belki mesajeke wê jî pêşkêş bikirana belki tiştekî din jî bikirana ama diyare ku biraz Öcalan gotinên wan daxwazê wana henî niha qebûl nekiriye ji ber wê yekê evana jî wisa dirêj dikin vê meseleyê ez jî duwê qenatê de me heta niha elbet pir caran diyalog çêbiye çûnatine yani dawiya de destê dewletê de ye tabii elbet lê eger hindik li gor daxwazên dewleta Tirkiye tevgeriya be Öcalan muhakkak nameyê wî gotinê wî yan bişandina devra yan jî parlamenterên Dem Partî bişandina cemê ji bo ku ev gotinê wî derkevin derva yani xuya tavîza nade ez jî duwê qenatê de me yekşi yani biraz Öcalan çan heyên name qalan tecrübe xwe kir ew tecrübe zêdetirin yani him jiyaye aktore vê meseleyê
yani gavak em hemû ji vê zanin gavak bax ve birêz canan yê dîsa projeyeke aştiye rengekî rêya aştiye ve bike belkî ew jî tecrübeyê xwe berê bide berçava ev rêna rêyeke din ama kîjan rê dibe bila bibe ew rê hemû rêyên aştiye ve bike ha devleta ev jî nîşan dike devleta Türk tu rêyeke aştiye ra ne amadeye na mesela em beyazan yani xwandinê wî maqalê wî gotinê wî falan em hemûyan zanin yê birêz canan qalaya wê dike yani tifaka Kurd û Tirkan dikir enha devleta Türk divê çarçevêda divê Rojavayê Kurdistanê ra têkiliya xwe xweş bike divê dagirkeriya Efrînê dev jê berde û divê em bêjin hemû ambargoyê rabike derî vebike wê wextê em bêjin baweyekî fiîlî çûyîn hatina Kurdê Rojava û Tirkiye hebe wê wextê ev avar xwe rewşê rihet dike dîsa başûrê Ahmed devleta Tirk samimî be eger samimî be durust be bê ku diyalogê pêk bîne jî dikare mafê netewî ê Kurdan qebûl bike û di pratikî de pêk bîne mesela ji bo bikare ji bo dibistanê Kurdî ve bike ji bo Kurdî li her derê bibe fermî danûstandinên bi dewletê re virda wê de ji bo nasnameyekî Kurdî hebe ji bo statûya kurdiyetî were naskirin li Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkî bixwaze ji xwe bixwe pêk tîne beriya niha gotibû ez min pêk aniye çi didim we ji xwe ev e ji vê zêdetir tişek tune ew jî mafên ferdî ne mafê kesayetiyê ne mafê kesayetiyê jî qebûl nake mesela ve na kesek dikare em bêjin kuçew kolanın İstanbulê de Türkiye'de em bêjin bi Kurdî rihet biaxive stranekî dibêje ew ya kuştin kanî ew lehiya wî şexsî ya ev çar roj ez vê derê dibêjim beriya her tiştî divê parastina mafê Kurdan ji çarçoveya sûç were derxistin çünkü eger parastina Kurdan mafê Kurdan mafê netîwê Kurdan weke sûç were dîtin tu Kurdî biaxivî jî Tirkî tu bi Erebî jî biaxivî ew heqê wî çê dibe te bavêje hepsê tu stran bibêjî dibê te propagandaya Kürtçîtiyê kiriye yan jî terorê kiriye navê dikin teror te davêje hepsê ji ber vê yekê parastina heqê Kurdan divê pêşî ji çarçoveya sûç were derxistin ev yani wê demê çi dibe hemî însanên me êdî dê hezare 15,000 hemî însanên me ê di zîndana de wê otomotîkmen ji hepsê derkevin çünkü min çi kiriye weke rojnamevan weke her tiştî weke şervan jî min mafê Kurd parast temam êdî îro divê şertê de divan şertan de hewce bi şert tuneye ez faaliyetên çekdarî didim rawestandin çi kiriye û divê merûv li hev were îja zindan wê demê vala dikin em jî wê demê samimiyeta dewleta Tirkiye dibîne ev jî têr nake divê dewleta Tirkiye qebûl bike bêje arkadaş ev 7 sale tiştek û maniye serê we şaş e min asîmilasyon pêşxist şaş e me qatliam kir vira fila her tişt hemî xirabiyê xwe bila rêzke bibêje ez ji van kirinê xwe poşmanim weke dewlet gava yekem ew e û ez ana buwara dixwazim li hev werim samimiyeta min bawer bikin ancak bi vî şeklî Kurd dikarin buwara rûnên ser masê êdî nizanim niha tiştekî mesela melayekî Kurd bixwaze di camiyekî gundekî Kurd camiyê da em bêjin Kurdî wezekî bide û rayedarê dewletê jî vêya dikarin qebûl bikin ha dizî ve em bêjin bike ev naxwe eger propagandaya AKP bike Kurdî qebûl dike erê yan jî endamek Hüdaparê yani maqsedeke wan dîsa siyasî hebe gorî daxwaza dewletê yê hemû camiya da telê nêr asibê hemû rabin sibê em bêjin Kurdî weza bidin ama gava ku yek xwe te goya mafê takekesî yan jî profesorekî akademisyenekî üniversiteyeke Türkiye'de niha mamostetiyê dike rabe em bêjin mijara xwe derbarê dîrokê derbarê aboriyê derbarê felsefe Hegel em bêjin derbarê wê de em bêjin Kurdî semînerekî bide ew mamoste dikare wê üniversiteyê de gelo devam bike yani tiştê ha henin ev zihniyeta ku ava kirine qanûnê jî xerabtir e qanûnê Tirkiye jî xerabtir e tiştê ku sa pêk anîne êdî Kurd xwe otokontrola xwe çê dikin xwe em bêjin dibêjin ya vê derê ez gava Kurdî biaxivim êm sînor bikin êm ji min re astengeh daxin û Kurdî naxivin nikarin Kurdî biaxivin otosansür da ne dest pêkirin yani tiştekî ha heye oto asimilasyon dibêjin nizam çi êdî civateke xwe mafê xwe taviz de xwe şûn ve dikişîne ama tiştek heye ev civat nefreta xwe
کینا خو هرگاه دل خدا دیره یعنی ev civat taviz nade خود دست و بر نده اگر خود دست و بر سیاست ندکر به civatı ایرو ev civatlı نیر هر آوایی لسر خویه هفته خودی دردکه ama der ve sinore devleti da Gavak fersende birbirine, hilbijartınan da fersende dibine, yani iki der için fersende dibine veya xwadi derdkeve ve bu kartine. Ev vermişe ama draya geldi, yani sistema Türkiye'de ki deri hebe duye sistemi de ev civat hukucu ved şeriydi. Gavak 40 milyon insan, 10 milyon, yani genç milyon, genç hazar insan. Xwe şere ev jibo sistemi xatareye ke, jibo civatı xatareye ke, böyle nevi şehir nakuki nizam çeçe ederkevin u derdkevin şey. Otosansür tebaskir Ahmet ve deri anekdoteki xwazim bînim bîre hevala rojekî cerbandinekî çêdikin meymunan dixin derekî û mûz datînin pêşiya wan hinekî dûr ji wan her cara ku meymun bixwaze biçe mûz bigire li serî wî de lê dixin û di wê hûjrê de çi qas meymun hene îşkence li hemiyan dikin. Rojek du roj êdî meymun fêr dibin ku divê ew mûz em neçin negirin ji ber ku her cara ku yek Hawld de here muzê bigire işkence li temamê meymunat dikin. Piştî demek ki meymun êdî bixwe meymunê nû wextê tên dikevin nava wan meymunê nû ji ber ku meselê nizanin ku işkence wê were kirin wextê ku hewld de diçe muzê bigire meymunên hevalê wî ê li wê derê wî asteng dikin dibe neçe û paşê lê dixin û pişre rêvebirê wan êdî li holê namîne ew meymunê ku tu car nebiye şehedê rêvebiran jî yani xwediyê wê hûjrê xwediyê wê mûzê falan êdî ew jî nizanin çima li hevalê xwe dixin çünkü ew tenê tiştekî zanin gerek ew mûz ji wê derê neyegirtin sebebî wî nizanin êdî çi dibe otomotîkman bixwe xwe işkence dikin ji bo kes neçe wê mûzê negire ji ev di civakên wisa bindest e çê dibe merû bixwe xwe sansür dike çünkü beriyan ha tecrübe çeviye pişi demek ki jî mesela ev kültüra ku Kurdî an hadin nava civakî de nayê axaftin ew e merû dibêje merû Kurdî biaxife merû Kurdî îlim bike belkî jî şaşe ez piçûk tê me dîtim ya baş ez xwe sansür bikim ez Kurdî naxifim eyn wekê vê cerbandinê ye ev encam mekeve ama ya wê datir Kurd buna xwe vedişêre. Kurd buna xwe vedişêre. Mesela wekî yekî bürokrat be. Naxwaze qala Kurd buna wî bêkirin. Gavak yek bipirse gerek Kurd buna xwe bibêje. Nebêje hêla vicdanî em bêjim dirê wî değişe. Bibêje jî zane rewşa wî bikeve xeterê. O ji ber wê wê meselê acize naxwaze bê roje bê. Kurd buna xwe vedişêre. Avaya xetere Kurdan nîne. Xetere ji bo devletê ye. Ew Kurd çi wextê wê firsendê bûne ê serê xwe rake. Ê serê xwe rake û bawekî derbê jî lêxe. Mesela nahin Kurd henin em bêjin xeta wan siyasî cuda ye tu lê nêrî ew jî dîsa doza Kurdayetiyê dikin. Samîmî ne samîmî tiştekî din mesele tiştekî din. Ama ew jî hêla xwe dîsa bi devletê re xwe de nakokîne. Mesela hin tiştekî bêjim hin hinek hemnin çawa bêjim Xwek Elewî de nas kirin. Nasnameya xwe Kurd bûyîn şûn va dixe. Yan jî xwek Müslüman wê nasnameya xwe dertin nasnameya xwe Kurdî şûn va dixe. Devlet jî hewzana bî vê avayî ser kevtiye. Na. Ser nakeve. Ew mesele gavak ew kes wê ji ber ku ew wî kesî re dibe ew depresyonek dibe nexaşiyek. Psikolojiya wî derûniya wî ne baş dibe. Zarokê xwe re jî nikare samîm be. Ew nexaşiya wî derbasî zarokê wî jî dibe. Zarok böyle nevi ve sebep ve jin dibe yani ev ne mühime. Ahir encam yani ev civatan çıkası devlet astengiye derhine çıkası ya ısrar bike dibejin ya asimilasyonu bir ya asimilasyonu tönne bike. Na mesela Kürt zamanı Kürdi bir rastıcı xatereydi. Kurmancı Zazaki her du zarabcı Ebakur ve gavin nav xatereydanen. Merini rar tamam. Mesele gidin ben na emvarın ana az hazım ya beş mesele önüne zamanı ne mesela ama civata Kürt Türkî baxve İngilizî baxve Almanî baxve çi zamanı dibe bila bibe Kurdayetiya xwe derce bernade ev dîroka cuhuyan bi hezaran salan wana zamanı cuda ba axivî
pişta zamanı cuhun ne ma bu pişta atayım bu İskoçi ve sabun İrlandi ve sabun gelek embejin disa Kataloni ve sabun gelek deverin cihanı zamanı xo gelek tişte xo zengini xo serveti xo coğrafya xo ernigariya xo da kirin ama ev milletan netava xo nijada xo dev babe xo kaliki xo aşira xo civata xo nas nakir mesela hal Türkiye tişteki balan mıkşan eji endamı aşira meme aşir platforma çekin yan komera çekin yan sazi hevkariye çekin yan ser Facebook'u yan ser embejin medya civaki WhatsApp'ı gruba çekin bir ya aşirti hevra tekildar dibin gavak tu aşira xo خوادی در کبی جو خود تو هزار سال خو خوادی در کبی هر عشیره که کرد به هزاران سالان دیرو کویه یه او böyle bir Kürdayetiye bak gredayı aşire da kurmancı sünnici heye alevici heye o ezidici heye ama yak aşire gava kıra خوادی که جو کوکا devlet Türkiye qariya çu evsa yani deriye gidin ve وقت پرزو در باست بس فکرت امرخ تکم اموارن سر یک مسئله اساسی کو بلکی بو به سبب آخفتنا بخشلی هلوستاوی اوجی آوابونا کردستان کی محتمله لروشتا ناوین نهادنا باوی کاوسا لروشتا ناوین ده ihtimal heye coğrafya bu guhere coğrafya na guhere harita de guhere sinor de guhere o de encam avan guherinan de gelo mümküne Kurdistanek yan duse Kurdistan avabın gelo devlet Bahçeli reveberin devleta Türkiye ev işaret girtine jberviye ki naha dibrinwan da ağır dikele u ketine nava hevdaneki na iro te برنامه که کرد پیشکش کرده بود گفتو با ام دخوازن یعنی سینور پرچه ببن راسته یعنی هفته رو که هدفش گفتو بو yani emperyalizm dixwaze statüya vederi biguhere nizam gelek çepkir gelek Kurd jî dibêjin statüya herêmê biguher ya bila biguhere got ehma ev statü ji xwe ziyana me zerara me ser axa me ser mala me ev statü çekine duvar çekine gavak hejek pek ev duvarê ser mala me yê xerab be carê hejek pêket başûrê Kurdistan derket carek hejek pêket Rojavayê Kurdistan derket carek hejek derkeve tiştekî ha xetere jî henin dibe ku tiştê heyên name hemû xezan kir cardin wêran bibin elbette ve hartış berxodan hebe Türk hezek tişteki nade mesela hemberi Brezilya canan kıryarın Amerika'yı megut yani ev hez berxone da iro Amerika ev statü ev pozisyon kabul nedikir jber ve gereka Kürt serxubin tifaka xubekin yek le çı kideri çı xarab dibe çı şer çe dibe çawa dibe çı dibe hemû me alaqadar dikin gereka em veya gori xu veya van fayde bibinin xorrê bixin sazî û dezgehê xwe îtifaqê xwe ji nû bidin ber çavan kî derê çi wêran biye bila bibe devleta Türkiye xerab biye gor cehma wê ya devleta Iraqê xerab biye devleta İranê xerab biye Suriye xerab biye gor cehma wana ji xwe hemû sed sale me dikuşin veya xerabtir kuştinê me ra çêne be eger ciyek hebe îmkana em silametiyê bidin destê xwe tiştekî ez bêjim eger projeya Amerikayê Türkiye ya eît donat ser biketa hevalbendê wan jî enekese bû wê wextê qanûna pêşniyar qanûna wan hebû qanûna bingehîn yani makezagon yani jî anayasa pêşniyara wan bû wê de mafê Kurda tune bû tenê enekese qala zimanê Kurdî dikir wana ji digot evaya mesela Cumhuriyeta Iraqê Cumhuriyeta Sûriye Arab Cumhuriyetî bû dîsa aynî piştî wê em dikarin navxwe de vê her bikin yani tenê nasname bidana Kurda Esad nasname nedabû nasname bidana Kurda qala vê dikirin tenê wekin tişte Kurda ra tune bû ama Kurda xwe wê derî îro herêmek ava kiriye û statûyek ava kiriye sistemek ava kiriye Tamam li gorî ev kaos ber bê ku vê diçe yani çiqas ber bê coğrafya Kurdistanê vetê û faydê me zerarê me çi ne ji vê kaosê niha vê derê sê pêl pêkatin yek Bihara Erebî yak 2011 dest pê kir diktatorê herêmê çûn ev statû em bêjin gelek diş serobîn bû ama ser neket ji ber ku ev valahî hêzên radîkaliyê İslamî dest xistin Daesh dîsa Musçî em bêjin birriya hilbijartinê hatê Erdogan birriya hilbijartinê hatin lê modelê baş bo gelê xwe nehanîn tenê îja ne bes bûn navê wê çi ye Daesh hatê El Nusra hatin bi milyonan bi sed hezaran insan qetil kirin yani hemberî ev jî pêla duyemîn bû ev pêl jî ser neket
و دوی پیلیدا کردا ری خورا دیتن و اوریا کردا دیت bu peşengi vana edi İslam radikal ya Sünni tek ço naha İslam radikal ya Şii ve gabe evaya zayıftı be böyle nevi fayda kurdara çevbe böyle nevi kurdara çevbe jiberko İran yani ne havca vak Suriye vak nizam kideri perçebe ama İran gava ko evhezi greda İran'ı zayıf ben İran'ı mecbur zayıf be hin gavan baveje evji böyle nevi Kürdi Rojlat Kürdistan'ı Raşavan ye İro baştır be belki statü evkası dest nakın evkasının vak Rojava u başının beji ama böyle nevi devleta İran'ı ve hile vajenek esnege dikare mesela çava dikare mesela devletike pernetevi avabike ev netev hamu parlamentoya İran'ı da ifade bekin gori Türkiye İran ve hile rada esnege en beji harimi Kürdistan'ı bibin harimi xueser o de parlamentoya İran'ı da jibigrin evaya mümküne İran tişte harra vekiriye modelan ha vak Irak'ı İran xo dikare avabike ev diroka ve ev tecrübe hey ama Türkiye'nin kare Türkiye jibet bu gavak veya bike Türkiye xo xarabdı be yani ama temtir ev fırsat heye bu kurda ev fırsat bu kurda heye o dve çerçevede Rojlat Kürdistan'ı ji efte xuyani yani Kürde seri hildin ama ne havcaya bir riya çektari bir riya sivici gelek tistat karın dest bixin o ev de aslan namnetevi de ji ve destekarici ebibin ev xata jin jiyan azadi ve deri zelzerek çekir peşenge ve tevgere bu gele ve deri mesela İran'ı gelek çara provoke kır ku ev heze ve deri silah ebidin dest xo İran hemberi wan şerreki embejin infazı kuştine bede dest bekirin legal bawe re sivil bekaranın veya zedetir sistema İran'ı teşhir kır o xarabtır kır civata kurt beramberi erişan disan bejin naha heci zindeye heci xorte dikare vehri var rexist bawa rexistni kijan parti de be kurdayati netevi ve deren bejin xorte o tane ne bu kurda jibo gele farşı jibo gele azeri gele dinji proje wan hanen o jiber ve ki devsa düşmanahi dostaniye ji dikare be meşine aynı çan ha Rojava Kürdistan'ı ittifak ki Kürt Arap Asuri o Ermeniya heye ve derece ev mümküne ev jxo heza kurdaya yekşi Türkiye dixaze bi müzakereyan bi hevditinan ve heze ve enerjici bi pelçikine xova grede mesela birisi Türkiye davet kir çıgot gu heran bejin navi arteşa azatça cih bigre ve deri kanuna wana gori yektiyan neton kabul bike tuje heza xo beda wana xubo wana bukuje taratıştak tüneye taratıştak tüneye na Türkiye dixaze aynı işte bu rojlat çibike yani işte embejin nu peşbeni dixaze wana jibike berweki eri Türkiye sen çebu destane wana deste xo jarek daya emedu jarabetni ama Kürt karın müzakere jbikin o neteni aliyeti gelle helan va jberweki gerek Ahmet mutfast ez bir pırsım iro astaya siyasiya Kurdan tu çava dibini yani yende nava dem partide cihdigirin yani astaya hişmendiya siyasi ya Kurdin Bakure Kurdistan'ı amade embejin ve pevajwe breve ve çava dibini henek az canlı dibinin ki dem parti rahmet ki ser sosyal medya levmet pırsım naz sosyal medyada tüneme vakta kebim beli dem parti ve pevajwe ne aktöre veye ne jdikare bir meşine aktöre veye nine dem parti muhatabı ve meseleyi nine dem parti yani dem parti duvarı dikare akli siyasi Kurdin Bakure Kurdistan az bahsa dem parti nekim amade veya bedim berçava gavak embejin akli siyasi ye kurda ve vakti kideri desbebke yek embejin biraz öcalanı yek girtiye hin embejin dehan salanın ve derine kun ha derketine embejin girtiye derketine mesela ha siyasete aktif dem partide cinagna ama siyasete ra alakadarın yani tecrübe van henin ku embejin hala Avrupa'yla sürgün bune ona tekliye van civate he Türkiye embejin devam dike gavak ama wana bedim berçava tesire van çeydi be ku embejin disa gelek lekoliner revşen bir civaki embejin civanın Kurd henin daxwaziye wana gavak embedim berçava avana temsiliyet avana dem partiye zedettire dem parti koalisyon eke yani Libner serbest rederin dem parti rahat bir rahatı bejin Orta Doğu'daki statü bozulacak Orta Doğu xarabdı be
امپریالیزم دخوازه Orta Doğu'yu خراب که گرجه ما Orta Doğu'yu ya خود ستاتیا امپریالیزم çekir ya İngiliz'e çekir İngiliz خراب دکن yani اول ne bu و حیانی نه bu Orta Doğu'yu rojatın avin açtığı aramış ne hani veya devce ona verdin devce emperyalista bener sanki tekliye Türkiye İran'a gele ki başbun Türkiye Irak'ı Suriye gele ki başbun hergav emledin yer de ku dolabı dizi u erişim nizam çıt gavak ev emperyalist birinci روی 24 ساعت شر هفته بکشن او دو بیجه اسلام رادیکال همو جهانی خازه قتل بکه و وای بکه مسلمان او دو بیجه o امپراتوریا عثمانی خازه قتل بکه او دیجه خط شیعه نظام شر مذهبی و کار همو دست سر بکه هر یک خریطه و نقشه و شر سر شر را بیه پرگال و رحی و پسیکولوژی و سر شر را بیه امپریالیست کریه نکریه تو خو خراب دکی یعنی هر بیجه پروژه ته چکه کو ها اره پروژه که اوج پیشنگی ویم بیشتر تفکر آزادی که برای جلند که وقت خطا سیمین اوایجی و وقتی گره که استاتیو هلوشه اف استاتیو روجاوا هلوشه اف سیستم آتا واقع کرد اف سیستم تشتک دبیجه مثلا کنفدرالیسم دموکراتیک دبیجه گره که اف نتاو دولت نجات پرست هلوشه اف بیابای نامشه یعنی اف رادیکالیسم شیعی گره که هلوشه ملت گوری دموکراسی جداتیه هفته جهرانگیه هفته زمانه هفته کلتوره هفته دیروکه هفته ناسنامه هفته بناسه حرمتی نشانه هفته هر را بخبته و وقتی پرگره که کنفدرال دموکراتیک ته آوا کرد تشتکی دن مثلا شهر مرف تجربه ته در دخینه یا یعنی افروجلات ناوین همو بوگشتا افقا سرا و شهر کرد شهر مزین یه افغانستان قویمی دام نابرا ایران عراق قویمی دیسان بیشن نهابی آخری ایران مثلا داعش همو حریم سربون بو اروپای شهر هفته کرد فرانسا آلمانیا نه یکتی اروپای واکرن سر ویان بیشن تجربه کنو چیکرنه هلا آبوری هلا جواکی گلک هلا ما پیش کتن aynı تشتی او حریم چما ناکه اوجد کاربون گوت یا حیران ما ادعای ما گوت نابه من نابه جیه که ورنم هفته بکن ورنم سر ریه که نو بفکرن نه هیچی مثلا اردوغان پشت خود ده روسیه پشت خود ده آمریکا پشت خود ده ویرور بره خود او دönüşü گهرگاف وستیاشی اما چه بون نجات پرستی برجواندی نجات پرستی ترکیه هی قرار ودکن اما آذربایجان ورج بگیجین آسیا ناوین هی قرار یکتیا ترکان دکون نجات پرستی دکن یا حیران ایدی چو او جهان کسی بوی نانی ناده و یا ممکنه realist نه ها خوازی بگوتا اری هلا چاندی با ام بیشن هن ترکوی داری هاتنه پاشمایی آن هی مرد کاره هلا زمان کلتور هندشتان بده هلا انسانی جبو زنجین بوینه aynı تشتی تو کاری ایران را هندشتان دن پاروب کی کردان را هندشتان دن پاروب کی عربان را هندشتان هر یکی را ام بیشن دیروکه که هواهنگی چه بیه اود کاری وانا گشته پاروب کی منطق تونه کی یعنی ev وراتان mesela dikaribun bu gotana ya devsa ku em aha xuzeyde bikin em Osmaniye nizam ava bikin yani Şia'yı ava bikin beraber bin ahir deste ser bikin em hela sanayi peş bikevin hela kaliteye insanı xud peş bikevin bu ya gerek yani Türkiye ravşaka rahat ava biki ki millet rahat bixabite devsa ve sisteme ki terör bakıcı millet tahukut velat terk dike hamu hezete kalifiye zana hosta و پسپور هموارات ترک دکن اف چیه یعنی اف چیه ایرو روشنبیر دولته که اگر لشکر بن لور مرن هیه لبنان همو روشنبیرین ترکیه تینک تنک ترکیه مدیا ترکیه دست لشکران دایه راست یه چه حشی بافرنه یه چه سرناوی شهرستانی مدنیت بافرنه Heval ben de Erdoğan bilir yani der doğru xabatkari ve bilir an dizin an deyndarın an tefecine an inşaatçine yani kualifikasyonu nakhaze an embejin vek Süleyman Soylu silah adı froşe tilyaki adı froşe kaçakçı değil ki hamut işte adı ya tetiştekani bir ama Ahmet İran uçak derketiye de cihana Türkiye'de uçak derketiye ev restoranın meşhur en Türkiye Valigirin Tayyip Erdoğan'ın hamit beraz difroş. De kebabı wanda, goşti wanda beraz difroşun. Ev goşti wan ji hatiye tespit kirin ji Afrika etinin, ji Sudan etinin. İja
تینن تبل گوشت کنش برکل ترکیه کریزی که جدی یا گوشت سور هه گوشت حیوان ای برخوی پز هه اش برکل تر نکه مثلا جی کی وکی استانبول بخاصی 15 میلیون انسان لیدجین تو چند چیفلیک آوابی که اش بوکو تیرا بدویا وان انسان بینیجی ایجان ها دست بکرنه براز دفروشن همیشه پیشتی کو گوشت براز تینن در رستوران خود دفروشن روزا اینجی دشن نمیج دکن همیشه تای آلیگری تای اردوغانن ایجان ها از قاسی کوپی حسیام بارد کم بریار قدخه دانین سر وشانا در حقیقه مجاری ده اما لبنان zulmak yani zulme خودکن مثلا چکرن ولاتی کردستان همو گند والا کردن 5000 گند والا کردن نوسا گند و مزرعه و نظام چه او گندا پزی وان هبو دواری وان هبو گوری ایرو امبیجن 30 سال بری وانا ویران کردن وکی وانا هبیان اوی پیش بکتنا یه امبیجن چفتگی مزنا بکرانا یه امبیجن گلک امبیجن هیلا دوار و پز و هیلا امبیجن زانستی و گلک پیش بکتنا او گل هم ولات خود بما استانبول ایرو هیلا ترافیک استانبول ازمیر ایدی روش جانب او بازار راحت بیانا کردستان جیشیم بیا آبوجا کردستان جیشیم بیا حوجه دریا ترکیه یا اویج ندما یا گوشی ندما یه اخراجات اوی بکرا وکی وی گندمجی پنبوجی گلک تشت پیش بکتنا وقتی گاودن تگوتن بیشتر هیلا کانزای و اوقا احاله دادن نظام دکو تورابا دکن اویا فایده و زیادتری چه بیا جدا بیا همو یعنی وقتا کو تو کردستان والا دکی تو هزا کتکار یا کردستان جوی داری را دکی او تینی استانبول دخی پارست در فتح اونا را دکی استانبول تو نکار نانک بدی اوناش نکار نانک بخون هر کس هفته رقابت ولات احمد از پرد خازم ویرانده به از پرد خازم سیاسی جیه که ها پیکنای نمیمکنه آبوریش تو نکار خارنی بده هر کسی بله از دخوازم روزه که ویدره ام صرف بحث آبوریه بکن کریز اکونومیک یا ترکیه سببی وی چیه مرو چی بکه کی جان رازمانی یاترم انوستیسمان پیک بینه هم لباکوری کردستان هم لترکیه ملت کاره واره سر هم دیگه ملت کاره هنه کی جگوش فایده ببینه جگنم برنج فایده ببینه مرو کی جان رو ربازی بجر بینه جبر کتو اکونومیستی لکولینیته هنر سر مجاری از دخوازم روزه کی ام صرف 40 دقیقه 5 دقیقه صرف بحث و مجاری بکن مثلا اخراجات مرو چه دکاره اخراج بکه و دو بردیل وقت پرته او سیستم اطلاعات اخراجات مرو همی وسا جو تماشاوان را ایزاح بکه تو وقت مثلا تو وقت تشتکی دکری پرته دچه یعنی او اطلاعاتی که پرته دچه تو تکوی زراره اما جبو تو بکاری به اخراج بکی هلبرین لازمه دبی گره تو چیکی جبو چیکی فابریکه لازمه والحاصل ادخوازم روزه که تایبت تبکن میوان ام صرف بحثا به مجرد کن احمد سرچوا مالی آبا ایرو خوش در باسبو مالاته آبا ما فایده دیده شیرو وینته بله من خورا صحبته که در راحتی کر هیویدارم کسی که ما تماشاد کن هوار دوستی ما تماشاد کن شی به کیف خوش بون جارچه ماسو در راحتی مرد کاره بکه یعنی مصابیش بس صدام پیام هنه مساج هنه اشترا سلاوات شینن ای آخفتنه تد عجیبینن ای طرز آخفتنه تد عجیبینن کرمانجیه تد بیجم پر حرکباره کردیه که پر خوش دا آخفده بی و چه واسا هم زو ده حرکه کردیه تا خوش دا عجیبینن والحاصل از پیامت نیرم یعنی باشه پیشتی برنامه توجی بکاری بی پیام بنیری و برسف بدی حوالا پر که خوش دبم احمد مالاتی آبا تو هر هیبی سپاس مالی آبا به سر کفتم سرچاوا سلاف بله هوان دو اجی خاطر جواب خوازم ساعت خاطجی کرش ایرو برنامه خوش بویم حقیقتا یعنی از خوش بری و از خفتنا احمد پلداد عجیبینم هم تیرو تجیه و هم جوسا دا خفتنوی دا هیجان هیا خوشه باشه رسول دوغان از او ساختنه ببین دانیم سر اکرانش برای حواله محمد جی ببینه اما اوی بره بخونه پیامی و مساجی و از خاطر جواب بخوازم به هیویا روژه خوش آزاد سبه بمجارین خوش بمجارین خیره ام هیوید کنده دمین پیش مده ایدی اف شارک و 45 سال الولات مده دومه ایدی بسکنه ایدی مرو زانبن به هفرا بجین
خودی حق بن حقن وکهف و ام بزنبن دیالوگی پیک بینن لوی جغرافیا وکی بهشتی مرو بکاربه به هفره بجی خوش بجی و مجارین خو مرو بگوهرینه یعنی کی نخوازه دشون آمده ام یوتیوب چید کن ویدری برنامه چید کن بجی خواست ام باسا تشتین رومانتیک بکن باسا هنری بکن باسا مجارین جدا بکن باسا آبوری بکن ده خوشتر دبه ده هذه خاطري و سلاف ريس